U rodnom mjestu Petra II. Petrovića Njegoša organizovana je jubilarna 10. Njeguška trpeza. Hrane je bilo dovoljno za sve prisutne. Ove godine pripremljeno je oko 980 kg njeguških proizvoda, duplo više u odnosu na prethodnu. Jedan od članova proizvođača njeguških specijaliteta, Vido Batrićević, prisjeća se prve trpeze koju su mještani danima organizovali. Ovoga puta sve su pripremili u samo nekoliko sati. Kao i svake godine, manje više je tu isto. Pršuta, sir, kobasica, panceta, svi ti čuveni domaći njeguški specijaliteti i vino, rakija, pivo i tako. I ove godine bogata njeguška trpeza privukla je veliki broj posjetilaca koji su uživali u tradicionalnim njeguškim specijalitetima. Fino je, družimo se, pjeva se i baš milo mi je što treba da se sačuva ta tradicija stara, njeguška, gostoprinjstvo, bratstvo, da se družimo, eto tako. Ovo je jedna divna stvar, su kupe ljudi iz Crne Gore da shvate što je Crna Gora i da vole Crnu Goru. Kako ovo je lijepo. Zbog čega dolazite na ovakve manifestacije? Radi druženja. Radi druženja, radi raspoloženja, radi svega. Da li vas možemo očekivati i naredne godine? Evo mi već dolazimo redovno. Za dobru trpezu pobrinuli su se gotovo svi mještani Njeguša. Predsjednik Udruženja proizvođača njeguških specijaliteta Dragan Čavor kaže da je namjera jedne ovakve manifestacije promocija crnogorskih brendova široj javnosti. Crna Gora i njeguši u Crnoj Gori su vaza bili od vjekova dobri domaćini i vaza su imali čašu rakije i parče pršuta i sira za svakog prolaznika u njegušima, iako je bila oskudica i nije se živjelo kao danas, ali domaćini su vaza držali svoja vrata otvorena i mi smo htjeli samo da kažemo da je taj duh gostoprinjstva od naših djedova koji su to sa više muke radili ostao u nama i da mi to moramo da prenesemo na naše naslednike. Njeguška trpeza dio je manifestacije Njeguški vikend koja je realizovana pod pokroviteljstvom turističke organizacije Cetinje i Cetinske opštine. Kako su godine odmicale, ovaj događaj samo dodatno dobijao na značaju i zato smo svi ponosni na činjenicu da Njeguši danas imaju manifestaciju po kojoj su široko prepoznati. Manifestaciju koja dodatno afirmiše kulturnu, ali i turističku ponudu podlovčanskog kraja. Sve to plod je ozbiljnog rada lokalnog stanovništva i privrednika koji mogu predstavljati primjer i mnogo većim sredinama na koji način treba udruženo raditi u cilju dobrobiti svog mjesta, a time i svog rada. U okviru muzičkog programa nastupili su Zoran Kalezić, Tanja Šeter, Kulturno-umjetničko društvo Njegoš, Janković bend i mnogi drugi, a dodijeljene su i plakete za najuređenije dvorište. Njeguška trpeza samo je jedan od načina da se predstavi ono najbolje iz Crne Gore i nakon 10 godina naši proizvođači uspjeli su da odgovore željama i najzahtjevnijih posjetilaca i turista. A da su naši proizvodi i više nego autentični, u to smo se i ovog puta uvjerili.